Haj, ja sam Dejan, ja živim na periferiji grada Križevaca i mi nažalost ovdje nemamo optiku, ali zato sam ja uzeo Starlink. Danas ćemo ga raspakirati, instalirati, vidjeti koje brzine možemo dobiti, pokazat ću vam i koliko košta sama cijena i sve. Odlična ponuda trenutno i ništa, idemo. Prva stavka koja nam je bitna, naravno da vidimo koliko to košta. Križevci, Croatia, Hrvatska naravno i da vidimo koliko košta taj Starlink. Ja naravno već znam, on nam je ovako. Znači Residential Lite je 35 eura mjesečno, to stoji ovdje i morate platiti poštarinu da vam dođe ova antena koju smo vidjeli malo prije. I to je to, znači 35 eura mjesečno, ne morate kupovati hardware jer to je bila velika stvar kod Starlinka jer je koštalo 500 eura. Trenutno nema više kupovanja hardvera, hardware dobijete iznajmljen od Starlinka, a plaćate 35 eura mjesečno. Super ponuda. Ništa, sad moramo krenuti na unboxing i idemo na postavljanje. Sad ćemo ga raspakirati da vidimo što ima unutra i da vidimo što moramo instalirati u cijelom tom procesu. Znači ovo je nešto veće nego sam ja mislio da bude. To je sama antena, super, izgleda prekrasno, naravno, ona ima i defrost i stvari koje moraju biti, ali čisto da vidite za usporedbu, znači, jako je velika zapravo, puno veća nego sam ja mislio da će biti. Ima kickstand, moj problem je, ja ću zamijeniti taj kickstand, ja ću si printati novi nastavak, trenutno ćemo staviti samo provizorno na krov. A ja ću sebi kasnije printat nastavak koji ću ubaciti ovdje unutra i da mi paše na cijelu. Super. To nam je antena. Tu su nam i upute za postavljanje. Super. Onda imamo Starlinkov router koliko ja znam. Super. On ima priključak za antenu i ima priključak za struju. Nažalost ne vidim nigdje priključak za dodatne, super, ima i priključke za Ethernet, jer ću ja sebi kroz cijelu kuću morat provući internet i to mi je super stvar, barem za mene, naravno prema vašim potrebama. Kabel za struju, punjač od routera, jer preko routera ide i struja gore na antenu. Navodno da on koristi oko nekih 100 W, sami punjač nam je 195 W, skoro 200 W, vjerojatno zbog defrost funkcije, da, mora biti. I onda imamo ovdje, ako se ne varam, 15 metara ovoga kabla od antene gore dole do routera, da ih mogu spojiti. To je zapravo to, više u kući ni nema ništa i ništa, idemo se baciti na posao. Trenutno je antena postavljena provizorno samo tu na balkon, ja se nadam da ne smeta ništa, piše 120 stupnjeva od nje da ne smije ništa biti. A generalno doći će umjesto ove TV antene gore, ona ide dole i gore ide Starlink. Ovako to sad izgleda kad proradi i ostatak toga je isključivo u aplikaciji, na to idemo sad. Sad kada sam otišao gore, u aplikaciji ovdje možete vidjeti mi je stajalo moramo okrenuti antenu da bi ona bila ispravno okrenuta. I kad sam to uspio dobiti, onda je on počeo učitavati koliko ima smetnji, a koliko ima direktnog pogleda prema satelitima. Iako je danas vrlo oblačno, što navodno za Starlink nije dobro, ali sad kad vam pokažem speed test, ja ne znam koliko će to postati bolje. Ovdje vidimo download nam je na 105 megabita po sekundi, upload nam je na 35 megabita po sekundi i ping je na 42 milisekunde, što nije loše, ali u samoj aplikaciji od Starlinka možemo vidjeti puno bolje rezultate zato jer nam ne treba Wi-Fi, a moramo uzeti u obzir da sam ja trenutno u radioni ispod kuće, a router je gore iznad mene. U aplikaciji vidimo 450 megabita download, 50 megabita upload i nekih 19 milisekundi za ping, to su vrhunske vrijednosti. Ja ću sebi još nadodati na tu mrežu jedan mali Raspberry Pi, od njega ću napraviti Pi hole da nemam reklama više na internetu jer to mi je jako bitno. I to bi ja mislim za ovaj video bilo to. Ako vam se svidlo, pišite komentare, lajkajte, to bi mi bilo jako drago, a inače u budućnosti moj kontent će više biti prema laserima, jer ja volim lasere.
Recimo samo laseri visoke snage, vidit ćete ostatak. Ćao!